Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ma'am. Nangareserba kang ganito sango. Awanin pagtugaw mo di likod. Kinunak manang nemi ti may nga sexy nga babae nga panangipagarup ko ket talaga nga mangup opisina. Siya iti agkarga manang nemi ikadag iti pasaheros ti agapo dito'y lawag nga mapansan di pasukin. Gabot lawag pasukin lawag ti ruta iti man maneho kini paspasadak nga jeep manang nemi. Imisem ket nagtungpal. Nagtugaw iti abay ko. Napindas ka talaga manong nemi. Naisang sangayan ti Marikrik na. Ngayon may kariyak nga takeng kuhana. Idito may sakla nga driver. Idito ta siya isunak at sexy na bintas nga mga opisina. Boss, napunaw ng tayon. Ay, adapay may sad to'y sango. Diba? Dua dito sango. Kinuna ti balasang. Ay ma'am, nakareserba para kang kalayang dito. Hindi ka doblen to bayada. Libre ma'am. Ma'am? Hindi ka rin. Kabayatan man nung naming agtaratare ti jeep, numanin talyawag, kitayan nakmet, umisimak. Driver ha? Sweet lover. Mamati ka dito kasta ma'am? Nga basta driver, sweet lover. Sigamad lang makasumbat ita data. Awamot pa'y nubiyak. Ma'am, mabalik di ba kay mamo? Marlon dinagan ko. Siya man ni Evelyn. Nag-drive, nagdila kulap mi, manong nemi, kalpasan nakit kunana. I-concentrate mo dagmanay ako. Naglagay pa yun, kargom ti biyag mi. Mano ti pasaherom, no nadaga sa mapasama. Ang abay, inspirado ako nga. Gabota nakapasahero ak tigas keng-keng. Nabaya ako ng paspasada, ma'am. Itala na irana ka. Ape, di ka mangalat ti kutsem? No? Saan nga kahit ni papa? No pa'y amok tech drive, tada pa'y lisensya. Basta. Itsi ka. Ape nga, ibagam nga namayag ka nga drive-drive. Kaya mo sa wan. Aging kakadilaing iti jeepney driver. Ano yung turpos mo? Second year college laing, ma'am. Saan ko nga na ituloy? Basta, siyak tinauna, kada kami nga talong agkakabsat. Di lang yung tatang tinabati, awanin ti nami. Basta, kuwan, ma'am. Abi nga di mo ituloy tagbasa. Sa bagay, no ituloy ko tagdraag, basa, kad makapagturpusak, siguro, may kariak tumatin ka. Uy. Driver nga talaga. Driver ka nga talaga. Yan. Naging ka, nakadanon kami, manunemi ti sentro, ti pasuking. Di out na, ti pagkleta na, ma'am, libre. Diyak kadimot ko na. Sigurado ka. Hanak na awagan ti ma'am. Evelyn. Sige, Evelyn. Agtricycle ka pa eh? Medyo adayo pa eh. Inanto yung barangay ka di. Agpadaya, saan daw medyo agpamyanan. Itulod ka lang ngayon. Hindi adudubay pagpletek manin. Basta itulod ka. Kastoy manong nemi tinangrugyan di pa nagamamumi kini Evelyn. Agayata kong manong. Day dati marik na. Kaya di makadanon kami manong nemi. Adamat gayam ni papang na manong nemi nga may nga engineer. Iti arubayan ti balayda. Yung pagdadres sumaten ti jeep dito. Ha? Saan ka nga nag-tricycle level ini ka? Kung papa. Kung gayam. Dati sweet lover nga driver ni Marlon. Marlon ni papang ko. Hello sir. Engineer ni papang ko. Ay. Engineer. Talaga dumsag ka pa lang ano da. Amuta man. Baka si kanto tagbaling nga manugang ko.
Hindi ito inaramid mo nga panangitol, no? Kamis mo ito yung balay mi, at balasan ko agad, nga nakaskas daon, nagbaling kanto nga manugang ko. May karkariak lang di sir, engineer. Alam saan ka? Talagang hawat pagpaletek. Manayon ka nakadano nagtoy, tap na umok to pagpasyarak ka. Ken pangituludak ka. Uwakan toy, Marlon, awan engineer. Kaya na pang tilikod ti balay da at nakatasar nga arak. Arak ken dito nakakalob pulutan. Uminom ka, sigurado. Medyo. Ala. Timaog met isuna. Nagtos kami mano. Para ti pangrugyan ti panagamuta no si kanto kas pagarigan tagbaling nga manugang ko. Ano na ti pulutan engineer? Patangam. No mapatangam, talagang mapasamak nga agbaling to nga manugang ka. Manong nemi, hindi naman na. Amokon, saan nga manok? Ngayon ka namaraman ti manok. Agap, lulusan mo ibagbaga, kahit may parit. Atot mang susupply kan ka, Jenny? Damat, mang susupply kan niya. Saan lang reta? Tapi dagit tayo tumatayab. Dagit tayo agkarayam. Agkaradap. Basta ya. Ala, puluta ka. Uminom ka. Mang siyataklat mamitlo, engineer. Sakto gawitin kat na Nasing petak na tudyoak. Masapo lang sapa ang gawit. Ganito na. Ganyan na. Mangbungunak ta mangyawid ka. Hala? Ay tuloy mong tutuminom sa jay, kaya nagpulutan. Exotic food dito, baro. Hindi mapanak kung manunay nagpakadak ulit ka ni Evelyn. Evelyn, nakon. Sige. Thank you, ha. Ano oras no? Agpa, lawag ka. Yoray naksadyay yung sentro? Umay kami sumusunod dito eh. 6:30 siguro, nakarubalat tan. Sige. Umay kasundoy na. Talaga, ha? Libre pa ya. Ano nga tarantama talaga? Iba kakalatan, na inlaba ka dagos ka. Naman pa sana kamay kari. Okay. Nga talagang seryoso ka, pero iba ka. Ituloy mo tagbasa. Anat kurso? Mechanical engineering. Good. Engineer ni Papa, ti manugang nanto, ket engineer. Ito na nung nga klonan na. Indun mga pagturpos ka ket makatek ka ti board. Numabasak ton dinagan mo nga board passer. Kahit nga sawan, kukwanak tumeten. Babagayam, tingka nangigan, ket sumagmanulaing nga paset ti pagkasaritaan ni Marlon, iti probinsya ti Ilocos Norte. Kaya ito iti may ka-5, ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best leader of the first week, iti bulan ti October. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaen, kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kini programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ngamang mga ganyo, alas 12:30 aging at alas 2, Lunes aging gana di Sabado. Ni manong iyo anay bidato Nemi Ruiz. Madamata yung ag-live iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award page iti Facebook. Paki-like, paki-share. Ken no saan ka pa nag-follow, paki-follow dito nga page ni Paring Ray. Ken ito no mai-upload dito yung video iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, ken nag-subscribe kayo kuma no saan ka pa nga nakapag-subscribe. Ket siyempre, inakto i-share ti program at tinga lagip tinapalabas iti page ni Paring Ray tapno mga ganyan tumatlang ti pakabuklan. Dahito nga pagkasalitaan ni
Marlon, iti Ilocos Norte. Kunan na dyan ni Evelyn kat inton makita kon. Inton mabasa kon tinagan mo nga may sa kadagiti board passer, kukanakton ko na. Ket second year college nagpati 3 years. 3 years more. Awan to nga ta tidakas nga mapasamak nga makalaped iti panagkatuluyan di kiti duwa. Kabayatan ti talo nga tawen, padaanan nyo papagayam. Okay ba? Okay, agtultuloy nga nagpanangiwaragawag kadagiti agururay nga datakila premyo kadagiti mangawak. Dagiti agururay ti resulta, dagiti grand finalist, manipod January, February, March, April, May, June, July, August, September, ken ita nga October, ken November, sa nga pulgat may sa nga grand finalist, paglalabanan da ti first runner-up. First runner-up na si good. Grand winner, umawat ti 50,000 pesos, 50,000. Kagudwa ti pagkasang multi-milyon. Kaya kasama din first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kaya may sa special award nga umawat ti 5,000 pesos. Darakal nyo. Okay? Padaanan nyo nga rod. Iti resulta, papagayam. Dito yung Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Kablawan teman dagiti madamang agbibuy kanya kita ni Teresa Balmaceda, so Manong Richard, ni Josephine Istango, ni Erlinda Pante Rosete dito California. Kaya dagiti dumapay ang kanayon nga aglalike, ag-share kada ito yung page ni Paring Ray kadagiti video tayo papagayam. Tayo basahin dito yung send ni Paring Ray. Nagnagan niyo. Kas kini sino? Thank you kini Ellen Cadiz iti Kauai, Hawaii, ni Gilbert Pascua iti Los Angeles, California, Lynn Alvarez iti Singapore, ni Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Norelin Perdir Tamala iti Bahrain, ni Pernalin Antonio iti Lawag City, Erlinda Stabilio iti Hawaii, ni Erlinda Pante Rosete iti California, Josephine Istango once again, Tinapaharit iti Canada, Flori Menor, iti Eva Beach sa Hawaii. Kasabatan kini Ejerson, Kabugaw, iti Nueva Ecija, ni Maria Teresita Quevedo, Maria Teresita Quejado, ni Chester Baldovi, iti Badok, Ilos Norte, Gloria Batoon, iti Honolulu, Hawaii, ni Marlene Tamayo, iti Solsona, ni Bobby Palada, kasabatan kini Flor de Lisa Adsien, iti Saudi Arabia, ni Binting Saturnino Camberto, iti Narbacan, Ilocosur. Salamat po. Iti ananusyo nga nagbuya, iti video tayo, aging ga iti sumarong nga gundaway. Padaanan dak iti Dear Manong Nemi nga page, madamdama, iti program ating Dear Manong Nemi. Agsubliak to. Salamat. Thank you for watching.